Exema Buder, otherwise jonga man khwe wayenibhorayo ezamajida yabo lawe yethu ngafuna ukucekiswa yangithola kanjani lawe ithi out yakho kucebisa no mfethu man irongo lewe yenzileyo wena ungafuna iadmit ukuthi wrong cause ucifama ngilamntu yabo nje yami ngawuthatha iadvice zabanye abantu uzifake epokothweni nasenhliziyweni nasengqondweni uzama uqiqa gazi lama novula ingqondo namehlo yabo life uphandle udinga abantu abanengqondo udinga ichomi ezakhayo ezibhadlileyo awukwazi wama nje nabantu benifukuza uhuqa amahlahla ta siba itrain siba inhloko etrain uhuqa abantu abangena direction yabo because itrain once ukhupha inhloko okanye uluse lawe imount ama courage itrain izozihambela yodwa inhloko yayo umva lona angama nasesithubeni buyafuna okanye aphuma esiporweni yangithola kanjani so wena nje yami ngazama uzithoba man we out most ama out akathanda ucekiswa akathanda uqala ingathi ayalawulwa yabo nje yami ngafuna uzithoba fethu yabo ngafuna uzithoba usihloniphe man ukwazi umamela iadvices zabanye abantu because lawe yophila nje ngohoka ispine mfethu you need abantu that's why kusithiwa intaka yakhe ngoboya benye not as banzothatha isikhumba sakho ndiyogoka but ngizothatha ingcebiso zakho neexperience yakho nengqondo yakho ndiyame ndiyogoka yangithola kanjani ngasama uvusa ingqondo bafethu man yangithola mojo